wakwaba aha GCN page so midin de adwoa searching. And then you did the kanya wo de ehwe me amesro na wa subscribe to my channel. We are now don sa emia be on so. We be notification. And esa ne news e de betum bia obenye bi atie anase obenye bi ahwe wo GCN page ha. Honorable Ken Ofori Atta finance minister. Now honorable one ma comment afa yi levy hu sema ekoso wo man Ghana mu no. Now honorable ekasa no Ghana fu bi nso akasa. Ebi mu sema omo eka ne se enye boapaye se yi levy na aban de eba no yempese yebetua because yepese o man Ghana so ekoso. But the fact is yi levy na yetua no yebenya faso wo so because abrochiri say omutua tax fa. But tax no omutua no omunya so faso. Ghana hanso yebetua na yenya ho emfaso na comment ni mu na bi mu e kire se ya ne Ghana fo mpanifo entwe ne tintin bia se mo se mo gi 11 na mo de aboa o man Ghana na youth na nya adwuma ye de a and his excellency na nadodan kwakufu ado ono wapamfo mo mbra na mo be address nation no na mo mbodua nto so se 11 na yetua no ye behu so mfaso anya sa se mo ya na mo pra na se mo mutumi de eco parliament house na we kika minority fo be pene na se yagitu na se yatua yi levy tax no na se mo anfa mbo oman no ho bra pa dia ene Ghana fo mpanifo ye ne mu ewo bi kan na adofo ensema honorable Ken Ofori Atta finance minister de eto dwen nyina ne se chese odwen ho a onte ase he doesn't understand say ada Ghana fo mo pe tax to yakra yi levy ya hia hia and then that say china say on the ontiase say Ghana fo empese mo ebetua yi levy but omu tukwan ekwa brochiri ekọ enkrofo aman so de a ene de omu etumi etua tax na enkrofo aman so no omu enye sika e de develop oman no na ensem we ebeto odwa no okọ comment ni mu a obia na sem a oka ne say enye problem si ebetua yi levy no but yi levy na yetua no e de ho fa so bebre ye because you were gold, you were diamond, you were timber, just you will be beer or memo, but still yet Ghana phone penifo, come here, so who do you disicane ye, NPP ba no more bed dibi no moko, Nendis yaba no more bed dibi no moko, sing an ye de gum, but Nishran can you say social media ba, and a Ghana for Makakotina brochino, omo a be a Ghana for ye ni ye hu sema ekoso e won crofo man so nti see Ghana youth no mani abre is a youth nani abro to your politician na your wife say obedada yen kasa before mo be thinking no na yen ya thought dada nti see politicians no tutu mo na mo si ye na yi levy hu sensemi e ya de Ghana fo mpanifo omo ama ya ati ase see besian bo na adoso omo akobesian see besian bo no asi wo ya hwe ye nti se eye momo na ye no ya fa tax anto so no mo enye bia enya de a ombetumi aboa oman Ghana asa obenye sika e de abo oman Ghana ho bra na yi levy ba ya de Ghana fo akasa ho bebre se etua na yetua no enye tua no kra pese but yetua yenya ho faso bia omo bedi o yetua sika no omo bedi sika ne se sika no mo ntumi di ni na emom no bebre na be kwa mo botom no mo yi so kakra bi Ghana fo mpanifo kame akoye se nsema Ghana fo kan mo nti ase Ghana for twemu adwen so say yi levy na yetua no why not tax they say ye bible kra kasa for tax ho wo your mind ba na say wontua tax a wo your mind ba pa enti tax de ye na emom Ghana for mpanifo ye sere ye ka enti susua mpa say tax ye ba betua na mo de tax e create jobs ama youth no aya kwan na accident so ate hospital beds na apin for mo wo fam chese ye betua sike ni yenya ho faso abrochiro kona wotua tax a oyare omo show yie omunya good roads omunya lights omunya ntu omunya bibia na Ghana ye ba betua yi levy taxi ni ya benya semfaso ya brochirifu omo enye Ghana fo se Ghana fo mpanefo adwembone wo mu ntiri mu ye nipa bonefo mu ndwe oman ne ho nti yi levy do mu ntua ne nde entua na ochena na comment no bebre na ne bai obia se yi levy no omo ntua because omo ntua nya de omo de bebo oman ne ho bra bia but wo kwa brochiri a chese omutua tax omunya ho faso nso yentie comment ne kakra where taxes are used effectively overseas but wasted back home simple and when so HSA because we won't benefit from it just say sa no bieka just say asem panifo na atwanyen atro sa dizi and we are fed up come here say tax here be nyanya so faso bia it Ghana fo nsem a
omode ama eye honorable Ken Ofowi ata ewa bra ode ne comment e buy e fa 11 no say se mo be bodua ato so say ska no mo be use amaye dia fine ye betua but enye sa dia 11 no ye ntua nde entua no ochina manye mobile money a obi mtum beje me phone se me nkoye mobile money enti ensem we na Ghana for e de atudwa nyame anim nukule ni sesi yate wadada kula ye ntuma nso yefla na wo san akofa bia abeso yeso hwese me ma me te akula ase na me ti kumase ha ma titi mi mowle mu anya 20 cedi bi de mane na wo se wo san agem ho tax na ndia me koya na me ba 11 no o send sika e 300 cedi kosoro na ombete ho tax ofei 50 cedi o 100 cedi so ya di nyame din pa na chaw wo de o me entra ye dada mu a because say eniama we na ekoso no na kire say opese ya num aduro ngu ana opese ya nyedai wonso wo ba wo kire ya say wo ba abeboaye enso we de sese de atokodo first ni yakọ bank eni ehun say na wo be ko bank ekina ni yabo wa ba I say ni say eni ya say ade a ye de be ko mobile money because e bia ya ma me num adwadifuo akwantuofo o tu kwan abehun san robes akotake no nti ya na egu mobile money dia ohun no waje swat dia mecho na say ye no wo si ye nsante ho tax no na sini ama ya koya na ye ba aben wo ba ye hu adwuma pepe bia wo de abase abibifo ye nyebi anatimamuфо ye nyebi openi 11 no hu ni sen ma say enko ye amoaye because o man adwuma bia de nim akofa sa de no e de aba no o me de ho kire kese na de beba that time kwa we kura ma kura de ho kire no akofa bibi say level say 20 de aba de ho kire de e beba o na ado o me kire no was started politics that time me so oh once am left so today on kwa nkesa kwa o Ghana totally on kwa ma Ghana kwa nwan what no kwa no dim lecho on to omfo no Ghana na ese no omaye niye what say wo mu so la no bia so na o tuk afa play kwa buchire mo kwa so buchire ho tantan kam motumi ya de abetra no 11 no omo say sa tax no omo de besi hospital ma say anya no kure ma say omo giadi omo giadi omo nyina mo yakromfo omo gi sa Canada what you say if you look at first gold boxer manganese raw materials e ho Ghana anka Ghana ke enko baby kwa babu say what you say anka enko baby anka enko babu say Ghana nke man pani anko betu agbo kwa amonkroma omo kwa betu agbo no kwa betu gama kwa amonkroma abagu look at koyo kodwa fofo boyin enyim awaye no hono waye no kodwa din na ho kodwa cocoa coffee apart from that ade o me no ni bibia ka ho only materials e ho nyina raw materials we wi ase nyina Ghana ambe prakase nyina ebu asa ye ho kire what you say so bibia ya obi bibia wa mo just say kwa siasam ko ani aburo what you say aburo o materials mo Ghana o Ghana ya ko ba emese Ghana no na ya yin panu nya yangu na ko France amla what you say because ya sasa nko fo na Ghana de tie an betie what me din kwa meten 11 de me hu ni say ye because se okọ abuchi krampo na citizen bia owo o mining bia no ye wo tax aban no edete no so ana Ghana ha no ana ebibiman mu ana ye wo no ye system of tax revenue no akoye bibi e wo ho so enti me hu ni say ekwan a aban no befa so a obede obetimi age tax no every yen timemfuo no enna ode afa sa mobile money kwan so no because mobile money dey on say obia e dey ba so kire say aban na waje taxes na omo huhu fa so eno de amasa omo kasa ansem ni nyina ne say aban ne de waje tax na e won fa so bebria ode tax ne ye e bi kra benefit o man bebri so on dem best akwan ne ye a say omo ye no inter communities nyina say ska ni bi na omo de ye by the ama omo ede ase a time no model de e cancer 11 emwa kra because obi nkotwi ka ma obi nkoti mu fifire me ama me kakra wa me menya me baduma menya me akoto mu ba mo ni se me di sie no emwa me kra 11 emwa because I want to say obi twam me menyusu ka me nto ka o twa road way to twa insurance okotwa tobut uzi tobut ndie wonyai onya said enti me ntwika na all the tax beto mobile money so opesa me na etemi ana me da me nyusu ka enti say all the farm so dey na
na aban to kyerɛ sɛ saa sika no ɔde bɛyɛ kwan de bɛsisi school ne ɔmo ano ankɔ mɛyɛ kwan aban no ɔmo ano ankɔ mɛyɛ kwan ɔmo ano because esi abuakwa even abuakwa kwan koraa no ɔmo catch 6 months ɔmo de bɛyɛ esi getting to be 3 years akwan de ɛtɛ na tie o kwa traffic over traffic enye moto na adawro ma de ɔmo de afefa mu kakra ka esi obeduru ha osi ofre abuakwa no passes obeduru han man awia be 10 na 10 na 11 na ɔde yɛ ne mfa so na ɛwɔ sene ne sɛ mfa so bi ani so edi sɛ ɔbɛmi anam rough road so a esi eto esi tapetampi so tapetampi yetim yehuna ma ne papa fi se de wo kra yentimi nye tas bebrebe gu ya so bebrebe kra yentimi ntua se de bi ne apeyidi ka ya wonya sika kaka se ja wo de sende wo ba e be kodo aka ketua bi enti ye sra ban ne se sa tax na odi tua an fa ye de ye gitumi mitomi driver ni so untimi na tra bra wontwa tax petrol bebrebe fuel skane nya na de nyina sa koto fere tete ye ne adwuma nye ye ni akasa so apɛ ho adwuma so sa de tax kakraka we ebe to yaso de be sra ban ne se ye sero hu omobɔ san fu kra obegye mpra na o me hu de ye de ye no bebo ama wo ya de ɔse ɔde saa sika no bɛsisi schools bɛsisi hospitals me pa che wo fa na wa ne me ka se hospital no hu bi se wakɔ bi se fisa ban ba ye wakɔ we me aka che o se na ado ena de abesi o se hospital se pa che wo hu bi sa